Iyi ni radiyo ijwi ry'Amerika. Radiyo ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda ho turi kuri FM 104.3 ya radiyo ijwi ry'Amerika. Abadushakira kuri internet namwe mwadusanga kuri eshatu akadomo radio yacu voa.com. Ikaze mu makuru yacu y'akakanya. Muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi na bagenzi banjye dufatanije kuyabagezaho. Mu Burundi hatangiye ku mugaragaro imirimo y'inama y'igihugu y'ubumwe no kunywanisha Abarundi i Bujumbura. No gukurikirana uko bukeye uko bwije intambwe iterwa n'Abarundi mu bijanye no gutsimbataza ubumwe no kunywanisha Abarundi. Uwo ni Olivier Nkurunziza ayobora inama y'igihugu y'ubumwe no kunywanisha Abarundi. Ikigo cy'Amerika gishinzwe ibiribwa n'imiti FDA ejo cyemeje urukingo rwa COVID-19 rw'isosiyeti y'Amerika Novavax ku bantu bakuru. Naho abategetsi ba Ukraine bavuze ko Uburusiya bwateza misile mu mujyi wa Venetia uri hagati mu gihugu bigahitana abantu 12 bigakomeretsa abandi 25. Aya makuru n'ayandi tubafitiye ni mukanya ntimujye kure. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Perezida wa Cote d'Ivoire Alassane Ouattara mu buryo budasanzwe harabonana uyu munsi kuwa kane n'abamubanjirije Laurent Gbagbo na Henri Konan Bédié mu rwego rwo kunywanisha abaturage mbere y'amatora ateganijwe mu mwaka wa 2025. Fidel Niyongabo abafitiye inkuru. Itangazo rya leta ryamenyesheje ko guhura kw'abo bategetsi byerekana kwiyemeza kwa Perezida Ouattara ku vyerekeye amahoro. Iryo tangazo rivuga ko Henri Konan Bédié na Laurent Gbagbo bayoboye abatavuga rumwe na leta bategerezwa kwerekana ko bifuza gukorera amahoro. Abaserukira abo bategetsi babiri bemeje ko bitaba inama na Perezida Ouattara itegekanijwe mu masaha yo kumuhingamo y'uno munsi kuwa kane. Abo bategetsi batatu bayoboye Cote d'Ivoire mu bihe byaranzwe n'ibibazo vya politike vyo mu myaka y'igihumbi kimwe amajana 1990. Henri Konan Bédié yari perezida kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1993 gushika kugwe ku butegetsi muri kudeta yabaye mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1999. Laurent Gbagbo yabaye perezida kuva mu mwaka w'ibihumbi 2000 gushika atsindwe mu matora na Ouattara mu mwaka w'ibihumbi 2010. Yaranse kwemera ko yatsinzwe mu matora, mu vyatumye haba ingwano yamaze igihe gito yahitanye abantu bagira ku bihumbi 3 imbere y'uko abagwanya ubutegetsi bashigikiye Ouattara bafata igisagara ca Abidjan. Gbagbo yararungitswe muri sentare mpuzamakungu mpanavyaha ILAE yagirizwa ivyaha vyo mu ntambara n'ivyaha vy'agahomerabunwa. Yarambitswe izera mu mwaka w'ibihumbi 2019 akaba yagarutse muri Cote d'Ivoire mu mwaka uheze w'ibihumbi 2021. Ikiringo ca Perezida Ouattara c'imyaka 10 yamaze ku butegetsi cyaranzwe n'umutekano ugereranye. Yamara abantu batari bake barishwe mu gutana mu mitwe kwadutse imbere y'amatora yo mu mwaka w'ibihumbi 2020 igihe yitoza mu kiringo kigira gatatu. Gbagbo na Bédié bavuze ko ivyo byari bikiye kubiri n'ibwirizwa shingiro. Ikigo cy'Amerika gishinzwe ibiribwa n'imiti FDA ejo kuwa gatatu cyemeje urukingo rwa COVID-19 rw'isosiyeti y'Amerika Novavax ku bantu bakuru. Ibi bihaye abanyamerika andi mahitamo ku rukingo rwa COVID-19. Stanley Eric wa Novavax yagize ati: bityo rero FDA yaduhaye uburenganzira bwo gukoresha mu bihe byihutirwa urukingo rwacu n'uburenganzira bwo gutanga doze ebyiri bwa mbere ku bantu bakuru bose barengeje imyaka 18 y'amavuko. Mu byo twiteze mu biganiro na FDA ni uko nyuma tuzagura ibijyanye n'ikoreshwa ry'uru rukingo rukagera no ku bangavu n'ingimbi, hakazaba harimo n'urukingo rwo gushimangira urwa mbere mu gihe bagisuzuma imibare bafite. Isosiyete Novavax ifite ubunararibonye mu bijyanye n'inkingo kurusha iza Pfizer n'iza Moderna zimaze igihe zikoreshwa mu kurinda abanyamerika. Inzobere ziteze ko miliyoni z'abantu batari bikingiza bazabikora. Ikigo gishinzwe kurinda indwara no kuzikumira cy'Amerika CDC kizagomba gutanga amabwiriza mu buryo urukingo rwa Novavax ruzakoreshwa mbere y'uko rutangira gutangwa. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yamaze kugura doze miliyoni 3,200,000 z'urwo rukingo. Abategetsi ba Ukraine bavuze ko Uburusiya bwagabye ibitero bya misile mu mujyi wa Venetia uri hagati mu gihugu uyu munsi kuwa kane bigahitana abantu 12 kandi bigakomeretsa 25. Fidel Niyongabo afitiye inkuru. Igipolisi mu gisagara ca Venetia kivuga ko misile zitatu zasenye inyubako ya leta iri mu gice cyo hagati yacu. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yatangaje ko mu bapfuye harimo umwana. Zelensky avuga ko abasirikare b'Uburusiya bariko bica abasivile n'abana ba Ukraine
mu gukora ibitero vya misile mu bibanza birimwo abasivile, amenyesha ko ari ibikorwa vy'iterabwoba. Uburusiya burahakana ko bukora ibitero mu bibanza birimwo abasivile. Muri ico gihe umunyamabanga mukuru w'ishirahamwe mpuzamakungu ONU Antonio Guterres yatangaje ku munsi wa gatatu ko Uburusiya, Ukraine, Turkiya n'ishirahamwe ONU vyumvikanye muri rusangi ku vyerekeye gushorera mu mahanga amatoni imiliyoni n'imiliyoni y'intete za Ukraine ziri mu bubiko kuva Uburusiya butanguye gukora ibitero muri ico gihugu ku itariki ya 24 y'ukwezi kwa kabiri k'uyu mwaka. Antonio Guterres yabwiye abamenyeshamakuru ko amasezerano yashitsweko ku munsi wa gatatu ari intambwe ikomeye cane ku bijanye n'amasezerano adasiga inyuma ikibazo na kimwe. Amenyesha ko iyo yari inama ya mbere ko yamara intambwe zagezweko zitanga icizere. Yizeye ko intambwe zizokurikira zizotuma bashika ku masezerano nyakuri. Ayo yari amwe makuru havugwa hirya no hino ku isi. Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwajya no kuri wa3.radio@voa.com mugakurikira aya makuru. Kuri Facebook na Twitter muradusanga kuri @voa radio yacu. Mu kanya turajya ku makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Kuri uyu wa kane mu Burundi hatangiye ku mugaragaro imirimo y'inama y'igihugu y'ubumwe no kunywanisha Abarundi i Bujumbura. Iyo nama nkuru y'igihugu yatangaje ko igiye kwihutira gufasha kunywanisha Abarundi mu butandukane bwabo bw'ubwoko n'amashyaka. Pierre Claver niyo nkuru adufitiye inkuru. Inama nkuru y'igihugu y'ubumwe no kunywanisha Abarundi irategekanijwe n'ibwirizwa shingiro ryo mu mwaka w'2018. Mu birori vyo gutanguza icese ibikorwa vy'iyo nama, Olivier Nkurunziza ayirongoye yatangaje ko igikorwa gikuru ari ugutanga intererano n'uruhara rukomeye mu gutsimbataza ingendo y'ubumwe mu moko yabo n'imigambwe itandukanye. Yongera ko kw'ivyo bizotuma hadasubira kwaduka imvururu cane cane za politike no gucanamwo mu Barundi, igatuma Abarundi babana mu mahoro n'umwumvikano, maze bakavavanura na ya ngendo mbi yataye igihe yo gushaka gushikira ubutegetsi yitwaje igikenye, no gukurikirana uko bukeye uko bwije intambwe iterwa n'Abarundi mu bijanye no gutsimbataza ubumwe no guhumiriza Abarundi kwitwararikana ntaryo imvugo idakomeretsa na cane cane mu banyapolitike. Abanyepolitike bahunze igihugu babona ko uwo mugwi wari waratevye kujaho kubera ku bwabo ubumwe bw'Abarundi bwatosekaye. Shofine Mugwengezo ku bw'urunani rw'imigambwe itavuga rumwe na leta Sefor Arusha kuri mikro y'Ijwi rya Amerika. Ahubwo cari caratevye kubona ko igihugu ciwacu n'ingorane zigihanze na cane cane zifatiye ku bumwe buke, ku bumwe buhobahoba hagati y'Abarundi. Iyo abanyagihugu bacanishijwemwo, iyo bamwe bafashe inzira bagahunga abandi bakaguma mu gihugu, ahubwo akaba ari bafatwa nk'abana b'igihugu, aho ubumwe buba bwatosekaye. Namwe mu mashirahamwe yigenga akorera mu gihugu yatangaje ko ico gikorwa co kunywanisha Abarundi cihutirwa, yibutse n'iyane zadutse mu mwaka w'2015 zigatuma gateka kazina muntu gahungabanywa. Gerard Hakizimana aserukira imbere y'amategeko ishirahamwe Foricone F kuri mikro y'Ijwi rya Amerika. Kamuzi ko mu bihugu byaciye mu njyane zitandukanye bene iyi migwi iza gufasha gutorera amatati cyangwa gufasha Abarundi abene igihugu kubana neza. Ari nacyo tuma twe tuvuga duti turashigikiye ko ibaho kandi ikora. Iyo nama nkuru y'igihugu yategerezwa kuba yaratanguye ibikorwa vyayo nyezina kuva mu ntango z'umwaka w'2018, yamara siko vyagenze. Iyo nama y'igihugu y'ubumwe no kunywanisha Abarundi ije isanga ku kivi umugwi ujeje kumenya ukuri no kunywanisha Abarundi severe, imigwi ibiri ihakwa gusa ikanakorera ku kibuga kimwe. Yamara Olivier Nkurunziza yamaze amakenga abibaza ko iyo migwi ibiri izohava igonganira ku bikorwa. Hariho ibyo kunganiranira, twese turanywanisha Abarundi, ariko kandi mwomenya yuko umugwi ufise ikiringo cyo kugira amatohoza, cyo kumenya ivyateye mu gihugu, maze ivyo uzoba watowe natwe tubikoreshe mu gukomeza, mu gufasha Abarundi bose ukunywana.
uwahawe kurongora uwo mugwi ni nawe asanzwe atwara umugambwe iprona, ishami riri muri leta riturukamwo icegera c'umukuru w'igihugu. Aha niho abanyepolitiki batavuga rumwe na leta bafitiye amakenga kw'iyo nama y'igihugu izohava ikorera mu kwaha k'ubutegetsi. Shovino Mugwengezo: n'umugwi usaba ko umuntu abwira ubutegetsi ivyo budashaka kumva. Nukuraba rero ko Olivier atari muri abo bantu leta igira iti uyu ntazotugora, ubu tuzomuha amategeko, azokorera ku mategeko yacu. Abantu 7 bagize inama y'igihugu y'ubumwe no kunywanisha Abarundi barahiye imbere y'umukuru w'igihugu inama nshingamateka na nkenguzamateka mu mpera z'ukwezi kwa gatandatu guheze kugira ngo batangure amabanga yabo. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, kubw'ijwi ry'Amerika. Mu bice bitandukanye by'umujyi wa Kigali, ikibazo cyo kubona amazi meza gikomeje kuba ingorabahizi. Bamwe mu baturage bugarijwe n'icyo kibazo babwiye ijwi ry'Amerika ko nubwo leta igerageza kugikemura, kuri bo nta gihinduka. Eric Bagirubusa afite inkuru irambuye. Ubwo baheruka mu nteko rusange y'umujyi wa Kigali yahuje inzego z'ibanze kugera ku rwego rw'umujyi mu mpera z'ukwezi gushize, hari abahagarariye abaturage mu karere ka Gasabo bagaragaje ko bimwe muri ibyo bice byugarijwe n'ikibazo cyo kutagira amazi meza. Bwana Samuel Nzamwita, umukuru w'umudugudu wa Byimana mu murenge wa Jari mu mujyi wa Kigali, agaragaza ko iki kibazo gihangayikishije cyane mu tugari twa Nyakabungo, Buhiza n'ahandi. Kuri uyu mukuru w'umudugudu agasanga hari bisa n'ibidasanzwe mu mujyi wa Kigali. Mu murenge wa Jari turacyafite ikibazo cy'amazi meza utugari tumwe na tumwe, kuko hari utugari dufite tudafite amazi namba, aho abaturage bakivoma ahantu tuzi tureka. Birabaje kubona umuturage wa Kigali akijya gushaka utuzi twaretse ahantu ngo abari twavoma, hari utugari dufite cyane cyane tudafite ivomo na rimwe. Ijwi ry'Amerika rimaze kumva icyafatwa nk'intabaza y'uyu mukuru w'umudugudu, twanyarukiye mu bice bivugwamo iki kibazo cy'abagihanganye no kubona amazi mu mujyi wa Kigali. Muri Jari hari aho bigoye ko watambuka nka metero 500 utarabona abantu bikoreye ibido z'amazi cyangwa se n'abandi bagenda banyuranyuranamo bagiye kuvoma, kandi bisaba gukora ingendo. Ubundi wagera ku mavomo ukahasanga imirongo miremire y'abakeneye amazi. Uyu musaza wo muri Nyakabungo yasobanuriye ijwi ry'Amerika ko iki kibazo cyo kutagira amazi kibabereye ingorabahizi. Ikibazo cy'amazi gikomeye ku rwego rukomeye. Hejuru hariya cyane cyane nk'igihe cy'impeshyi biragoye kubona amazi. Turifuza yuko leta yadukorera ibishoboka bakaduha amazi hariya haruguru. Utumye nk'umwana agiye kuzana amazi amara nk'amasaha 2 mu nzira atarayageza mu rugo. Cyane cyane nk'iyo batumye abanyeshuri hari n'igihe bakererwa kubera kurwanira aho bayavoma mu bishanga. Ibivugwa n'uyu musaza akabihurizaho n'uyu mugore ku ngingo yo kubura amazi mu mujyi wa Kigali. Inaha nta mazi dufite, twavomaga murongozi tugije umugisha yangaya araza twebwe duturiye ahangaha, ariko ku karenge hose nta mazi ahari. Nk'abanyeshuri bajya kwiga n'urugero, kuzajya kwiga ajya kwiga avuye kuvoma mu gitondo, numva byoroshye. Agira icyo asubiza kuri iki kibazo, Bwana Merari Mpabwa n'amaguru umuyobozi w'umujyi wa Kigali wungirije ushinzwe iterambere ry'umujyi n'imiturire, yemeza ko agereranije no mu myaka yashize ubu mu mujyi wa Kigali hari impinduka zigaragara mu kugira amazi. Bwana Mpabwa n'amaguru akavuga ko ibice bikigaragaramo icyuho bagiye kubyitaho. Mu mujyi wa Kigali imiyoboro y'amazi yarongerewe ku buryo ibice bimwe na bimwe by'umujyi byajyaga bisaranganywa hagashira iminsi, ubu ngubu bisigaye bibona amazi mu buryo buhoraho cyangwa se iminsi yo gusaranganya yaragabanutse. Ibi rero nabyo kuri Jari specifically timu yacu yo muri infrastructure iraza kwasesinga irebe bitewe n'uko abaturage batuye baho, cyane cyane ko Jari ari igice kimwe mu bice dufite by'imisozi, biraza gukurikiranwa. Intego ya leta y'u Rwanda muri gahunda guverinoma y'imyaka 7 izarangira ibikorwa remezo byarakwiriye hirya no hino mu gihugu. Uku niko Bwana Jean-Marie Vianney Gatabazi, minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu, aherutse gusubiza ijwi ry'Amerika. Amazi azabageze ku baturage bose umwaka wa 2024 ku buryo buri wese azavoma hatarenze metero 500. Ibyo bizazamura noneho ibyishimo by'abaturage bo mu cyaro, kuko abaturage bo mu cyaro ikintu bakeneye cyane cyane ni imihanda ibafasha kujyana imyaka yabo ku isoko, ni imihanda ibafasha kujya guhaha, ariko cyane cyane amashanyarazi n'amazi barabishaka, ariko birateganyijwe bashonje bahisha. Imibare y'ikigo cy'igihugu gishinzwe isuku n'isukura mu Rwanda WASAC cyashyize ahabona mu mwaka ushize 2021 igaragaza ko mu mujyi wa Kigali amazi meza ashobora kugera ku bawutuye ku kigero cya 87%. Ikigo WASAC kikavuga ko mu gihugu hose mu 2021 abagerwagaho n'amazi bari ku mpuzandengo ya 76%. Ikigo WASAC kigasobanura ko mu mujyi wa Kigali hari abashoboraga kuvoma amazi mu ntera ya metero 200, naho mu byaro mu ntera ya metero 100
500. Ibi ni nabyo bikubiye muri gahunda ya guverinoma y'imyaka 7 ko bizaba bishoboka 100 ku rindi mu mwaka wa 2024. Bagira ubusa ijwi ry'Amerika i Kigali. Mukomeje kumva radiyo ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Noneho ni ikiganiro bungabunga ubuzima. Muri iki cyumweru turaganira ku ndwara ya hepatite. Ni ndwara ki? Waba ufite ibyago byo kuyirwara? Abayobozi bashinzwe ubuzima muri Kameruni batangiye ibikorwa byo kugabanya iyo ndwara mu gihugu. Inzobere ziburira ko Somalia igiye kwibasirwa n'inzara. Ikindi, umunyabugeni w'umunyamozambike ashushanyisha ibirenge. Izo nkuru hamwe n'izindi twabateguriye ni mu kiganiro bungabunga ubuzima. Umwijima ni inyama ifite akamaro gakomeye mu gutunganya intungamubiri, kuyungurura amaraso no kurwanya ubwandu. Imikorere y'umwijima ishobora gukomwa mu nkokora iyo uramutse ubyimbye cyangwa se ugakomereka. Bavuga ko umuntu arwaye indwara y'umwijima iyo habaye kubyimba kw'iyo nyama y'umwijima. Iyi ndwara ishobora guterwa na virusi z'ubwoko bwinshi, kunywa inzoga, imiti imwe n'imwe n'ibindi bibazo byinshi by'ubuzima. Indwara y'umwijima idakira ifata abantu barenga miliyoni 70 muri Afurika nk'uko ishami rya ONU ryita ku buzima OMS ibivuga. Hari amoko 5 ya virusi y'umwijima. Indwara izwi mu gifaransa ku izina rya hepatite cyangwa se hepatitis mu cyongereza. Hari virusi rero yo mu bwoko bwa A, B, C, D na E. OMS ivuga ko abantu bagera muri miliyoni 345 ku isi hose barwaye umwijima wo mu bwoko bwa B cyangwa C. Kandi nibwo bwoko butera hanini urushwima, kanseri y'umwijima. Ni nabwo bwoko buteza impfu zituruka ku ndwara y'umwijima. Kameruni ni kimwe mu bihugu bya Afurika byibasiwe na virusi y'umwijima mu bwoko bwa B. Indwara ifata abantu bagera mu 8.3% mu gihugu. Iyo ndwara yibasiye ibice by'icyaro. OMS iteganya kurandura indwara y'umwijima mbere y'impera za 2030. Abayobozi bashinzwe ubuzima muri Kameruni batangiye umugambi ku rwego rw'igihugu wo kurwanya iyo ndwara mu mwaka ushize. Ubwandu bw'indwara y'umwijima ya hepatite B buri hagati ya 6 na 16%. Umubare munini w'abarwayi bayo ukaba ugaragara mu turere tw'amajyaruguru y'igihugu nk'uko bikubiye mu bushakashatsi bw'ikigo The National Library of Medicine. D'après les données programmatiques et certains dukurikije imibare ya porogaramu ndetse n'ibyari byateganijwe muri bumwe mu bushakashatsi, hari ubwiyongere bwa virusi itera indwara ya hepatite B muri rusange ndetse no mu bakunze kwibasirwa cyane nk'abagore batwite. Ubu bwiyongere bunashimangirwa n'amavuriro atanga serivisi zo gusuzuma indwara. Ikiguzi cyo kwisuzumisha ni amasefa 6,000, hanyuma ugahabwa igisubizo nyuma y'iminota 30. Principalement il y a la transmission materno-fœtale. Hari ukwanduzwa k'umwana nyina twite, kwanduzwa binyuze mu maraso y'undi muntu wari usanganywe hepatite B, kimwe no gukoresha n'ibikoresho byanduye. Uburyo bwa gatatu ni ukwanduza binyuze mu konsa. Ubu turimo kubona n'ubundi, aha tukaba twibanda ku bijyanye n'imibonano mpuzabitsina, ibyadufashije gukumira virusi nshya zihinduranya. Ariko kandi ubushakashatsi bugaragaza ko hepatite B ishobora no gukwirakwizwa binyuze mu matembabuzi yo mu mubiri nk'amacandwe, amavangingo yo mu gitsina, intanga ndetse n'icyuya. On fait beaucoup de plaidoyer auprès des décideurs politiques dans la lutte contre les hépatites. Dukora ubuvugizi bwinshi hamwe n'abafata ibyemezo bya politiki mu rugamba rwo kurwanya hepatite binyuze mu gutegura ibikorwa rusange byo gupima ndetse n'ubukangurambaga. Twanasabye kwinjiza urukingo rwa virusi ya hepatite B ku bana bakivuka muri gahunda y'inkingo. Turi muri gahunda kugeza ubusabe bwacu muri guverinoma ku buryo kuva mu mwaka utaha cyangwa uwukurikira itangwa ryarwo ryatangira ku bana bavuka. Leta irashishikariza abarwayi kugana rimwe mu mavuriro 19 hepatite B yashinze hirya no hino mu gihugu. Yaounde amavuriro 3 kuri 6 ahabarizwa niyo yonyine akora kugeza ubu. Le paquet minimum de soins donné à la femme enceinte de base. Gusuzuma virusi ya hepatite B ni imwe muri serivisi z'ibanze zihabwa abagore batwite. Umuti wa tenofoviri ushobora kugeza ku mafaranga 2,000 ku ikarito. Nk'uko bitangazwa na Minisiteri y'Ubuzima rusange, igabanuka mu ikoresha serivisi z'ubuvuzi ryatewe n'icyorezo cya COVID-19 nabyo ryagize uruhare mu kwiyongera ku bwandu bwa hepatite B muri Kameruni. Muganga Swarehe Pazi Kitabu ni umuyobozi w'agashami gashinzwe indwara
zo mu bice bijyanye n'igogora ry'ibiribwa n'umwijima ku bitaro by'igihugu Muhimbili i Dar es Salaam muri Tanzania. Aratubwira ibindi ku ndwara y'umwijima. The issue is not the trend is increasing, but ntabwo bikabije kuba hari ubwiyongere, ahubwo biraterwa n'uko uburyo bwo gusuzuma bwavuguruwe. Rero turimo kwisobanukirwa kurushaho, ari nayo mpamvu twavuga ko umubare urimo kwiyongera. Ku rundi ruhande ariko nanavuga ko hakiri itsinda rinini ry'abarwayi babana n'ubwandu bakaba batazi ko babufite. Rero iri tsinda ni rigari, akaba ari nayo mpamvu twita cyane ku guhugura abantu no kubashishikariza kumenya ibijyanye n'iyi ndwara. Abantu barenga 600,000 barapfa buri mwaka bazize hepatite B. Abagera kuri 300,000 babana n'iyi ndwara. Rero abantu bagomba gusobanukirwa n'iyi mibare kugira ngo bamenye akamaro ko kwisuzumisha. Birumvikana mu kwisuzumisha naho harimo imbogamizi, kuko akenshi ibyo bikorwa gusa mu bigo nderabuzima byo mu mujyi. Iyo utuye mu cyaro biragorana cyane. Kuva mu myaka 6 cyangwa 7 ishize mu gihugu cyacu habaye iterambere rinini mu bijyanye n'inkingo hagamijwe kurinda abana kwandura iyi virusi. Rero buri mwana agomba rwose gukingirwa. Ikindi turimo gukoraho hano ni ugushaka inkingo za hepatite B ku bantu bakuze. Abantu bamaze kwipimisha bagasanga baranduye bagomba gukingirwa. Iki ni igice cy'ingenzi cyane mu gukumira. Leta n'abandi bafatanyabikorwa bagomba gushyira ingufu mu gukumira ubwandu bwa hepatite B buva mu babyeyi banduza abana, bakora ibishoboka ku buryo haboneka inkingo ku bantu bose, cyane cyane mu gihe ababyeyi banduye hepatite B babyaye abana batanduye, abana bagahita bakingirwa ako kanya. Impuruza yanjye kuri leta zose zo ku mugabane wa Afurika ni uko zashyira imbere gukumira ku buryo duca burundu umuyoboro w'ubwandu bwa hepatite B buva ku babyeyi bujya mu bana, bityo tukaba tugabanyije ibyago byo kuyikwirakwiza mu baturage basigaye. Leta igomba gushora imari mu gukangurira abantu kwipimisha no kubagezaho serivisi z'ibipimo ku buryo dutahura ubwandu tukabuvura hakiri kare mbere y'uko bukomera cyane. Urugero, umuntu utazi ko arwaye hepatite B ashobora kurwara indwara ya cirrhosis yo kwangirika kwa burundu k'umwijima ku buryo uhagarara gukora, cyangwa se kanseri y'umwijima. Indwara zombi zishobora kwica. Rero mbere na mbere urasuzuma, hanyuma ukavura, ugakora ibishoboka, ugakurikirana ku buryo ugabanya ibibazo byazahaza ubuzima bikaba byanateza urupfu. Ku bitaro Benadire biri i Mogadishu muri Somalia hari urujya n'uruza rw'ababyeyi batewe impungenge n'abana babo bafite indwara z'imirire mibi. Hashize amezi 4 nta mvura muri Somalia, Kenya na Ethiopia. Byatumye abakurikirana iby'ibihe n'ihindagurika ryabyo bavuga ko ariyo mapfa akabije abaye mu myaka irenga 40. Imiryango itanga imfashanyo n'impuguke mu by'ibihe baburira ko Somalia igiye kwibasirwa n'inzara. Ibindi kuri iyi nkuru. Ibitaro bya Benadiri bimaze kurenza kure umubare wabo bifitiye ubushobozi bwo kwakira, kandi si abarwayi banduye virusi ahubwo n'abana bazahajwe n'imirire mibi. Turimo kwakira umubare w'abarwayi wikubye inshuro 5 ugereranyije n'abo twakiraga mbere. Ibitaro bikeneye kuvugururwa mu bijyanye n'ibitanda byabo byakira, kandi n'ababyeyi bakeneye guhabwa indyo ikize ku ntungamubiri. Impuguke zimaze igihe ziburira ko akarere k'ihembe rya Afurika kugarijwe n'inzara kubera amapfa, kandi n'umuvugizi w'umuryango mpuzamahanga ushinzwe iteganyagihe WMO avuga ko imvura izakomeza kubura no mu gihe cy'ihinga kiri imbere. 4 consecutive rainy seasons have failed, which is a climatic event we haven't seen in at least 40 years. Ibihe by'ihinga bine byikurikiranya nta mvura yabonetse, ibintu tutari twakabonye kuva mu myaka 40 ishize. Kandi igiteye impungenge cyane ubu ari naho WMO iziramo ni uko inyigo z'iteganyagihe ryo mu gihe kirekire zakozwe n'impuguke mu by'iteganyagihe zitandukanye zigaragaza ko ubu hari ibyago byinshi ko igihe cyo kuva mu kwa 10
kugera mu kwa 12 gisanzwe ari icy'imvura nabwo ishobora kutazaboneka. nta mvura, amasoko y'amazi mu bihugu byazahajwe n'amapfa nka Somalia na Ethiopia yarakamye, ibigira ingaruka ku bushobozi bw'abahinzi n'aborozi bwo guhinga no korora. twari dufite inka n'ihene ariko zose zirimo kwicwa n'amapfa no kubura amazi. twari dutunzwe n'inkunga y'ibiribwa iva muri leta kuva mu mezi ashize. Raporo z'umuryango w'abibumbye zemeza ko inzara ihari irengeje ubukana yo mu 2011. Impuguke z'aka karere zibona ko ikiyongera ku mapfa, intambara yo muri Ukraine nayo yafungiye amayira ingano zazaga mu karere, ku buryo hazaba kwiyongera kwa 16% ku biciro by'iki kiribwa kibonwa nk'umuti ku bana bazahajwe n'imirire mibi. Umukobwa wanjye ararembye, yari yarabyimbye ubwo namuzanaga aha, ariko ubu byimbe burimo kugabanuka. Sinigeze mbona amapfa afite ubukana nk'ubwaya kuko nta mvura yigeze iboneka mu myaka 3 yose ishize. Abahagarariye ishami rya Loni ryita ku biribwa bavuga ko ikibazo kirimo kongera ubukana ndetse barimo kongera ubutabazi, ariko kandi hakenewe inkunga igera kuri miliyoni 200 z'amadolari y'Amerika ngo ibyo bishoboke. Nectar Benedito ni umunyabugeni w'umunyamozambike mu mujyi wa Chimoio ni mu ntara ya Manica. Ni urugero rwiza rw'ubutwari nashushanyisha amano. COVID-19 yamuhaye inyota yo gushushanya icyo yita amarira y'isi yose, aho abantu bakuwe umutima n'icyorezo, bikanatuma haba gushyingirwa imburagihe muri icyo gihugu cyo ku mugabane w'Afurika. Inkuru ya Andrea Batista. Nectar Benedito, umunyabugeni w'umunyamozambike, atuye mu mujyi wa Chimoio mu majyaruguru y'igihugu. Gushushanya ni ubuzima bwe, kandi binyuze mu gushushanya yagaragaje ubushobozi bwe, anashushanya uko yabonye ingaruka z'icyorezo cya COVID-19 aho atuye. Nashushanyije icyarijije isi n'inshuro nyinshi yarize. Benedito ashushanya akoresheje amano. Avuga ko COVID-19 ariyo nzitizi ikomeye kurusha izindi yanyuzemo. N'isi da corona, ne? no fundo, lá no mato, né? Korona igitangira, abantu bo mu giturage ntibumvaga ibyo ari byo. Abagore bafashe ibiti hanyuma bahunga igiturage kuko bibwiraga ko COVID-19 ari ikintu gifite ingufu zidasanzwe, niyo mpamvu bagaragara bahetse n'abana. Aha turabona umukobwa mwiza ariko ubabaye afite agatete n'isuka mu gitondo cya kare kuko agomba kujya guhinga, umurimo atifuzaga gukora ariko agahatirwa kuwukora n'uko yashatse akiri muto. Mu kutabasha kumurikira ibihangano bye mu nzu z'ubugeni mu gihe cy'icyorezo cya COVID-19, uyu muhanzi w'imyaka 37 avuga ko yabigurishaga ku nshuti ze. Amafaranga abona ntabasha kwishyura iby'ibanze bye byankenerwa, bigatuma atungwa n'inkunga ya leta. Kuri njye ubuhanzi si amafaranga, ubuhanzi ni ugufasha abantu kureba isi mu buryo bunyuranye. Akura, Nectar Benedito ntiyabashaga gukina n'abandi bana, atangira kujya ashushanya hasi akoresheje amano. Avuga ko inzozi ze ari ugushinga ishuri ry'ubugeni, aho abana bafite ubumuga cyangwa se abatabufite bateranira bakagaragaza ubushobozi bwabo binyuze mu bugeni. Uwo ni wo murage yifuza kuzasiga. Ku bijyanye n'amakuru y'ubuzima n'inama z'impuguke n'ibigezweho mu buvuzi, ba hafi y'ijwi ry'Amerika, ujye kuri wa3.radio.com. Aha niho dusoreje uyu munsi, naho ubutaha, kandi mukore ku buryo umunsi wanyu wari wo wose uba uw'ubuzima buzira umuze. Inshuti mukomeje kudutega amatwi, amakuru twabagezagaho kuri uyu mugoroba naha tuyasoreje. Ibiganiro byari bihagarariwe na Edi Rwema, Nadia Taha niwe washyize hamwe amajwi. Ndabashimiye mwe mwese mwabanye natwe, mbararikira gukomeza gukurikira ibindi biganiro hano ku ijwi ry'Amerika.
njye mwumvaga kuri mikoro ndi Eugenia Mukankusi twongere guhura mu mwanya isa moya n'igice amahoro